Tutisina uso chamide soma kwa India mekwa usagudo shido chilama jude anawatumu India mekwa usagudo shido chilamanya supa yesu tsidu tsini lokwa june to manya India mekwa mami chalama ju lo malo kuma pudune itenya India mekala me tsidu bi imikutalo edi nyeha kode buhamatu kwa tsidu to manya kondambane spema kwa chilate ite pupu koroma jude mo to mono ide koroma wati zangama saka mide panchan tasila kwa edi li tsuchoku chite lo mono nepa thupanya tsudu to manya india me kwa khu so de tu hata mangalo bitile botalo kumali bitile nepa thupu tupu kwanya tsudu to manya tasila kwa chilate tsudu to matenya dilo be kwa chachu hukusu li Alexandria lo kwa bi Indusi matsu lama yilu byoga chilalo itenye contemporaneous kwama la sobore pupulele koralo kumali matsu tasila menya utiji kwa lipi june kwa madayancha matika ngalo iwanne kwa tishi chomanya nube kwa kwama lama ma pabule mag lama tena namsama imajwalo kuma unyini tsudu thomali utiku kwa osabe kade jamasanye akhu ulamulado jwalo golingai mi usha watili gotemete silama wujine tsudu to manye khinakalio polesanye indusi mazwema ko bi inye muzuris kwa kilo muzuris kwa nya roma wati buli jitiama mengalo goma muzuris nya malabaji lombe lochacha kwa ma ikangalo polesanye tsudu to manya edi ngwa tsenye ko kwa chila senye inya malaba kwa ko sote tutalo bitile balo golingai mi sekolo de inya go utichi desla senye osama mide chalalo gote ite wati brahmins li ite kahwasu sigalo minye madras kwa tsudu to ma wa besne chalo gote ko kwanya tsudu to ma de situ besne tli nye fukai de mangalo kumale matsu mailapul kwanya tsudu to ma wa pin dhamma de tli shahan mangawa kude ku kwanya tsudu to ma de tu hama eka ngalo phitli jitelo